Good afternoon. Welcome to the latest talk of Northeast Window TV. I'm the Northeast Window TV as a special talk with Namuku. Tarana works of the Loyana Pongtong Seri. Nasi studio the Lexington Lake UBC and the Kanama United Kingdom. Aerospace Engineering Post Graduation Program selection Hamana Pambika BRAINY SORENSANGBAM Nasi Hamana Coalition SORENSANGBAM Northeast Window TV Mai Tanam Sabuna Tataga Pumsuri BRAINY Adu Babum Kogi BRAINY Parents saya Babum Sunasi Yogi still Olympic Pitama Tataga Pumsuri pada BRAINY laksana apa ini masih yang dia punya program segitu sih hanya BRAINY juga ada BRAINY schooling kami nak buat juga BRAINY yang cina kadai dari now kayak kan meski mata BRAINY ada short introduction tentang tampil mana ai BRAINY SORENSANGBAM ai na kesempatan yang lain kai Baba gi mingna SORENSANGBAM SACHINDRA Ima gi mingna Naurem Aruna Devi ai khada ai sisanupi malai mai mamingna Sarjuna SORENSANGBAM kawi ai gi schooling se yana Kids Foundation dagi horake Kids Foundation ahan ba hek link halak bada gari da laiba aduda gi horake Kids Foundation da ai se nursery dagi dum tamak pasina class 5 pau tamjare aduga Kids Foundation dagi Mega Manipur School asi Yaral Parta laiba aduda mega da class 6 da hongjare class 6 dagi amuk aduda 10 pau schooling tare aduga class 10 gi matung da ai outside Manipur laksare ai gi 11 12 na ai Delhi Public School Mathura Road tawraki Delhi Public School matung dai ai college B.TECH going to the engineering line the laksare B.TECH se ai BIT Bhopal Belur Institute of Technology magi Bhopal branch da leiba adura B.TECH in Aerospace da ai course phangmadagi aduda oina admission lauraga ai 4 years ki course losanjare aduga hojiksina ai music masters ki UK da same line the masters in Aerospace Technology da ai graduation du Aerospace ki graduation top ri ba adugi makata poina same program da mu tawdu ne ba okay id haidi BRAINY gi adum schooling id adum mayam na pam na ba mayam na phai na khan ba school da gi adum angang oi gan da gi tam lai hai tare ko adu BRAINY da hojik laksaning je ham da question oin laksaning je kari wakal da gi BRAINY na sigi Aerospace ki line da hadi karamba kanana som da inspire to budagi hadi mainly Manipur da khoina hadi B.TECH tambada bu haibi oro engineer background na chaning ba kangbu jing gidi computer engineering to ba mechanical engineering to ba adagi electronics to ba hadi yamna common oi ba engineering background dum mayam si satba uji haitare asitagi top pa ama BRAINY na Aerospace aina amalaisa kanana who inspire you hadi asigi matang da kaitang BRAINY thambiramune Kemarin tahu ya, saya angang ikan di hona science dia dum interested orang apa physics dah ayam mana, jadi angang ikan di hona science dia dum magwang bahaya tar, science dah maths, jadi physics, juga maths ke physics ke saya dum isana dum pamjare angang ikan di schooling dagi hona, jadi 11 12 dah physics dah dum magwang apa adudagi angang ikan di hona so saya dum koi airplane gi maramda adagi magi the rocket science gi maramda sum interested oirakwa aduga magi sum kaya ni kamaina pai no adagi kamain thagal in rocket si adagi airplane gi magi maramda ai adum pigli ga dagi sanapot sanaboi nam thigala lai ba ko hoi sum adaina sum khangning ba sum curiosity leirakwa adana sum class 11 12 yorakwa sum physics da adagi maths da sum ai dum hainarakpani na 11 12 adur matung da engineering line se aina B.TECH Aerospace oina tawrage haide kana adum ai sana pama banina aina confident aina adum choose tawgibani adum ai sana ngamna honarage na mina topana computer science tawi adum ma pambagi ne adum ai khalle mai pamjabagi computer science at poyam ni electrical at poyam ni natragana magi
civil da chat poiro imana ba civil da tawba adagi adum naina tawe ado aisu ai isana aerospace engineering line se pamak panina okay aisu adum adura adum khallaga lepe aduga inspiration hai taragadi doctor hoigi india gi na doctor apj abdul kalam zum ngai kan mai maram da sum magi biography parak ba apj gi je magi so fire kind like labor yes yes adu parak ba adu sum mana hoi india gi aerospace ki maram da hedi india gi aerospace ki field da mana can contribute tawram bai tar magi hard work adu mayam da sum can khang tamuraga khanguraga aisu admaina magi footstep da chatting ba admaina okay hadi brainina hadi ga sigi aerospace ta laiba sigi nangna hadi first step amala ki je ko gi matam dogi president india gi president oi bai apj adun kalam gi magi like adudagi man salamba mayam singje thigalubdagi like parubdagi adudagi interest oi budagi aerospace da laki sine boka okay yam nungai jai hausi brainina ambition from is united kingdom da ne boka united kingdom nataba top country je khanda bi da united kingdom khali bise brainy gi hadi the area of interest akogi united kingdom da kari ne habi gane aina united kingdom khali bagi main reason hai taragadi UK se global gi oina aerospace hub oiba major aerospace hub oiba adagi hoigi maming chatpa companies hoigi samsung example oina Airbus ko mayam tongnariba adagi commercial aircraft ko Boeing adagi atopa private companies mayam na aerospace ki UK da fame hadi globally moina aviation industry da phanyam contribute to billions of money aduna scope yam chaung lebe UK da aerospace ki aduga magi university ko na yenga aga so UK da lebe university je ayam public universities nge world gi na dum loimak top janba universities oiba UK gi okay aduga moina offer tariba masters gi course 1 year dangi oiba 1 year top countries the US the top European countries Netherlands kumba the top Spain kumba mayam adagi France lere moida offer is only 2 years never ko aduga program se masters MSc program hoist the India then M.TECH haiba ko aduga outside abroad na MSc haiba M.TECH se moi in UK that 1 year offer to buduna kamai tawgeda akhoi the cost effective oiba aduga time disu khoi time effective oiba cost effective oiba sina maram oiga aduga course is dum 2 year 1 year high tar so dum 2 years to tamakba syllabus dum 1 year da khitang intensive on tamakpai wane ba dum fully cover tawineba aduna UK se I prefer to one. Okay, you hadi ngasagi hab ama oiba tuna tana atopa mayam amagi hadi opportunities mayam amasu leireba asi brainy je keno aina hauji hangjaning ise after nangi B.TECH Aerospace loiraba matungda direct hadi year gumba gap laigibra nataga direct oina continuous ta tam adum madang tamaira nataga marakta gap laigibra hadi ngasai hybrid na ko brainy nan so kaitang keno tore ko de kana adugi matang haipetang gap laigi matang da kaitang hybrid mone hadi gap lai ri se somgi adi atopa course ama muktam gyana khangibra natraga adum kaidong badagi gap laigibna da adu matang da kaitang hybrid mone gap se aigi yam laib na te only 1 year gap laigi okay 2024 da aigi B.TECH loiba okay aduga 2025 si ma gap laigi ba okay 2025 ta aina UK de apply to jukanda aise han Germany de apply to okay Germany de apply to birame okay Germany de apply to gi bai maram sina kamai to ge da matam da hadi Germany se matam da hujik ko ina so dum hadi one of the best country for masters ki oi abroad ko ina Germany is na okay one of the best country maram di magi public universities Germany de laiba public universities khuding maksi hujik zero tuition fees pieba aduna student gi oina so affordable oiba adagi high level of education ju phangba ngamba adubu mai adubu Germany ga UK ga yengna ba mai requirements khali dum khenai ko UK ga compare to da hoi Germany gi na kitang
haidi kitang keno lusan be hel haidar UK gi just English khangba duga nangi B.TECH ki natraga graduation gi fajana mark sheet leiba duga fajana nang average na mark phangadi dum aina dum khan da Germany si language kum balem ga daw male moise language kum mai dam darka orem ga daw male ka adi UK da na just nang English fluency ma le ga di adum ya ba okay makata bi okay Germany da ngai to ge da tam ge hai tar ga di mai de ya mana German taught program oi ba okay instead of English taught adana jang German taught program da tam ge hai tar ga di ko nang se magi specific level of requirement am level am German gi A1 A2 B1 B2 C1 C2 kind level do nang gi si level of requirement se yoraga certificate am utpasang application process to ma tanda apply to ma tanda hai tar adu da ai gi advaina ai gi German language requirement what na okay advaina gap am legi chahi matam okay hana adi Germany de apply to mi to dum aerospace ki udran ta ka top course oi dira course masters in aerospace MSc okay asi marak de aerospace tambase adi like akoi gi general line de saliba mairoi amaga aduga aerospace natraga B.TECH adu lady engineering line adu medical line adu dagi atop course mem dai hai tara ka asida dum general line de satpaga moina saliba line de dum khena ba laigani hai tare laini asida aina brainy de laksaning is na aerospace de what are the skills kai skill darka oi give like programming bu oi dira natraga koi research ki bu oi gira software ki matang de bu gira kai skill si amna aerospace ki damakta somna darka oi na khan bi ge si matang de kaitang hai biramone brainy skills hai tar ga di nang technical knowledge si technical field ni ko technical knowledge lai bam di darkar lai ko adagi isana ju hotna ba kan bam di darkar lai re dedication hard work darkar lai aduga nangi main one skill hai tar ga nang problem solving skill je yam phadana lai ga okay reasoning skill problem solving skill je maram di aerospace ki da ya mana hoi je real world aerospace problem lai ba adu the solve tawna ba khona ba da nangi problem solving skill yam darkar leba okay aduna adugi ahen ba da top software skills hai taraga di nang computer programming language ma hijen ba adum kanai ko for example oina python gumba khoi lai ba da C++ gumba adagi matlab gumba si hijen ba adum yai aduga top software hai ga di khoi gi solidworks kaina lei aduga nsys kaina sisina khoi gi moi gi simulation tools oi doine simulation software tools sina mu khoi gi real world problems e khoina solve to matam da adugi tools sin narga experimentation to boy ro adugi problems khoina mu kain evaluate to doine ba tools sigma season narga aduna nang ke hani aerospace ke no tawi hai tar ga nang technical knowledge jam darkar le hai tar hai de technical line oi bani na technical knowledge si sung yaw yaw do ya dre sin ka brainy da ngatang break log jage ka mathang asina pabung dam tang pabung da question am ta lak jage ka pabung brainy na sumna ko gi aerospace engineering magi post graduation program master tawna ko gi da ma ko gi United Kingdom da selection pangak baje pabung gi thamoi da kai phawi ge aduga ai haro go phawi brand da traga kam do ge do sigi matang da khaitang share to burum pong ai yo ne de is father ma oina mana hojiki hayu line si da mana sakhibada kesu akai ba leite hayu je ai han de ai so ai dum khadle aduga hojik mana hojiki M.TECH course MS course hai tare United Kingdom da na okay aerospace engineering mana phang ko je magi oina de yam phare aduga ai oina su hojiki yamna nungai ba pen dum poi Glasgow University da masu hajiki hai ba people kana sida course da masu offer phangune dubu hai ba Glasgow University de gi apena Leicester University da ma di sakada okay atop university khara masu offer letter phangye ba okay ba makhata bi ba ada Glasgow city hena yam pam ai course module yenge hai ga aina ai isan pa sida hai ba Leicester sida koina choose to una phani hai Leicester de choose to ke placement industry yo with placement industry okay asigi matang da pabung da aina mathang da laksaning ba question se straw da di mayam gi su yeng biri ba ngasi yeng program si bu yeng biri ba mayam gi su knowledge oi hongna ba ka pa ba sigi matang da khaitang koina hangjaning ba si
magi application process se kamai toge application process se for UK hana mamang Germany da try to biram me hai ka Germany kana kamai to ba du UK kana kamai to ba ji pabung adum brainy ne experience to pune na pabung judum knowledge le biram mani hai tare asiki matang da kamai na to bono adu nga sai gap log gi du na kari gino emission phang da gi Germany gi gap log gi bra asiki matang da khaitang samna po wai khaitang tham biram ne pabung mana ahmad German choose to je ngasai hai ba hoi gi German da di hoi gi public institute je zero tuition fee oi ba aduga satra sing na hoi gi effort to ngam da ba mafam oi ba aduna ngasai gi magi technical institute ti udam se magi higher education gi tumuk di yana mafam chaba mafam oi hedana hana technical institute dam se da try to ne ba adubu due to some shortage in language had the German language my local language ase darkar dai banina adi hiki haiba magi German taught program adi English taught program dai adi English taught program da so hoige German ga German language ga module je mix tor ko je hawe aduna sigi matang sida ngasai gi German language khang do berak to mo oirako aduna mana ngasai gi English taught program da mana apply to ro so sumba certain aina khanbada some requirement kara akoina chapchana I cannot exactly say chapchana language ki barrier man legi bto amale mane haidan aina assume to with aduna ma je haiba ngasai gi ahanba koi try to wusi da ma je koi gi kanu legi de success oi gi de ba adudagi UK dam try to se hana sparkle iduji thengna badagi sparkle idu is na kariyo din pabo sparkle idu che ngasai gi mapanda like tam ba abroad like tam ba chatla singe khoi consultancy consult tong na bagi adagi adugumba keno mane private agency mane phang mane aga sai sita khoi na contact to re haraga magi se thirpong tam da khoi gi UK da try to si UK si su yamna keno oi mo phamne haidana haiba keno sigi oina aerospace engineering gi hubsida yam hum chang pham amane na sida kan tana jara consult sparkle education service da ba service provide to budagi haiba keno si koi sibo gi thak si koi changthal ngam pune nai khalle I think asigi adi brainy na aerospace engineering tambagi UK da tambagi khudong chaba phangai si adi sparkle education gi magi keno dagi hatari help moi culture consultancy ne help to bi dagi brainy ga sigi admission je phang bane sine ko sparkle education service pabung manipur da leba consultancy oi diraga natraga kamai to consultancy no si pabo mase akoina thengaja badadi ngasai gi manipur dagi akoina consult to ba oijaraga su mainly based Hyderabad based over Hyderabad based over company manipur da leba branch oina manipur da leba do Hyderabad based over agency mane da haiba agency ji kuthang da akoina process to maram di akoi kanagum na akoi gi mapanda akoi gi tanungba matam da akoi lanai oina honaba matam da technical problem gum thengna ga di akoina ahan boina hon aba oidoine na mane ahan boina hon aba oidoine madu technical problem thengna ga di madu technical problem duna maram oidana ma hojigi haiba ngasai gi application process to madu incomplete oiro natraga hoigi reject chatlo adu oitar ga di akoina honoru do arem patani matam ngasai gi adi numit mangani tarani chamunate whole man process ne bato rai ko marak sida pabung da ina muk laksning ba question sina pabung brainy na magi up to trip to ne ba magi asigi step am logri se aerospace tam magi ena khangi se ko ko asigi matang da mana asigi step se lo ko matam da as parents am oina pabung goi side tagi support to bigi bra na to mana sane aerospace tam ge hara ko matam da pabung oina ga atop course to si atop patam si kana suggest to gi bra na ga support to bigi bra ngasi matang da khaitang hai biram ne bo ai di mana tamning ba course ma mana area of interest magi any training ba course ma da trade am da field am da chat khibda kaisu kai de ha ja ai ma angang oina digi ai na ma support to ma
mana apa mana bisa pada ai kesu objection tahu tapi musuh nang tangga tu ibu post to aina hari sih nang tangga tu betul tanda targa di awam higher education gi kan tahu level bahu dah adum tamu ana idum hai yang aina hari sih aduna mana aerospace kanjak kita ai untuk kesu nuai tu pen tu kesu lete ingin adu digi aina simba to honing goda aina sima mana sima ona tenen to gi hai gi su kesu ingin nuai tu kesu lete aina mana pam course tam mo sini any line tam da ai game tam mo da ai apa non de pd hai tar hadi as a parentsamo ina yam supportive oi re ko mana any mai tambai ani tamning ba course tambai bagi pot da pabung wina support to bigan ya pot mango da pd ko adum support to lai okay pabung mai apa malam bisa pesi ai pam de pd okay pabung da amtang break lau jara ga brani tam lak sake ko brani brani akoi nga sai hai je gibdo hadi nga sai pabung na jo dum some barriers kara dum problem kara dum application process da dum problem kara thengnare aina takbir ke ko pabung na aduga brani gi site gi hadi hayeng ada satu judi United Kingdom na lai du si brani ne ko hadi application process to bum matam sida brani gi site di kai challenges of problems kai thengnare ki adu matam khitang hai biro ne brani I process comment with I technical line of UK gidiko UK the technical line applied to higher studies ki atas na ATS certificate na ma darkar leba habi makada be adu the comment with the adu da kitang matam sangiba adu 20 days na high ba adu da kitang application process da mana adugi matungda adu phanga matungda caste na ma chule okay caste certificate na adusu university na piba certificate ne hadi application process sangba certificate ngatra mane application process ai aina sa haijagi technical line or adu sange ba hoi adu yaudra di moi koi admission process se tawbuda haini successful oid hai tar okay aduna adu ngai gi bada kitang delay kitang lei gi hai tar okay adu na ta to padi ka lei gi hadi yam kana problem ji yam ngasagi pabung na hairiba ngasagi pambigi ba consultancy to pabung sparkle education service have ne ka asi na adum throughout help to bigre ba ka okay challenges se application process to ko matam da yam kana thengna bigi tre ba ka brainy su ka okay brainy ngasagi sigi program sigi preparation to ko matam da ko brainy na academically and technically the any problems adi na obstruction kumba thengna ba challenge kumba di thengna rak pira kamai to ge ai B.TECH to zar kon dam da ko khoi gi B.TECH ki final year je project work in oi gi ba full final year je sai yema je nang khoi je company am da natraga na any aerospace company am da dur chalaga intern to ba natraga project trainee oi thawak to ba okay oda kitang challenges ti thengna gi han ba new experience oi na okay office environment the enter to ba je hoi aduga mi topa ai supervisor ai colleague adu le ramba moiga work to minarak pa team am da environment same environment am da okay adagi software anoba tamakpa adu da kitang difficulties lei adu dum mo khoina su dum support to wirak panina okay adum smoothly dum successful oi ai tar okay okay hadi ngasai gi brainy na thengrei ba hadi in difference with academically and technically the brainy na thengrei ba challenges se only ngasai gi haidi tambolo islam matungda hadi tambolo nangi matungda intensive adu dagi nangi like on job training gumba oidine ba ko hoi khoina academically di khoina theoretical knowledge dum university se tamme ba ko hoi khoi course ta dum loimak tamak pa ngak tane adu last final year nang nasagi dissertation na project tor kuma tam adugi theoretical knowledge se okay theoretical knowledge se khoi gi practical knowledge ta apply tor ka doine ba practical nang nasagi project work to gi mari leina ba okay aduda khoi theoretical knowledge nangi area of interest ai tare ko aduda khalak da aduda kitang difficulties dai han boina adubu after 1 month or 9 adi matang ne dum nasana dum ngam da khona na okay haji atopai aduna taba challenges atop nang brainy na pag thengna break te ko okay aina brainy the chance ama pira ka dina
sigi ani sigi manung da khanbi duine ka ko gi aircraft design natraga space mission je asni sigi marakta nangna karamba pambi karam hena asigi ani sigi marakta thabak tawba pamge haina aina Brainy da hanga gadi Brainy gi answer sikari ho Brainy aircraft design do ina pame aircraft design pame boka kai maram gi obi aircraft design na hadi space mission pambi da bi da aircraft design pambi se kai gino sig matang kai tang habiram ne hoje aina haijagi ai final year project se khoi aeronautical development establishment DRDO iya khoi loisin lakpagi okay I this songi specialization khan base okay makata biu aduda tawrakhiba adugi hojiki AD DRDO Bangalore tawrakhiba okay aduda khoi aduda aigi adu project tawo matam da aigi project so yamana design ga mai leina kiba aircraft design ga mai leina ki aduna aduda interested oirakhiba hai tare aduna future da sudum aduda carry forward toning okay hadi Brainy na hadi knowledge labor poto de hena chaning dinge heavy one e buka de nga sai Brainy gi last year da hadi sigi akhoi gi aircraft design ga mari leina ba project based tawraga oina project tawbire buka okay hauji makha da lakchaning je Brainy da ka akhoi gi Brainy je haujik se akhoi gi Brainy je akhoi United Kingdom da karam kana changpi duina emission je that 9 January hayeng okay 9 chambirani boka okay akhoi gi leiriba akhoi gi manipur da leiriba culture amasung tradition aduga UK da leiriba United Kingdom da leiriba magi culture magi tongan ba tradition se mayam je pura drastic change am lani hai tare ko even in the field of ideas in the field of knowledge pura totally change tau duine not only mafam location change tau but natana ko asigi marakta di asigi adi if nang change tau rabni na sida aina si change tau gre change tau radi how will you adi loina si kamai overcome tau kani kai hana khange Brainy na matang kai ta birmun hoi han ba changbo oigadoni na igi so hoi change ti dum phajana dum ai experience tawani na khalle aina like adi Brainy academic culture amasung lifestyle ani se simarak se kamai na Brainy na differentiate tong ne si matang da academic culture di dum ai kaini ai professor ai colleague ai classmate moi de dum support dum advice dum tasan gani lo gani adu moi gi kamaina moi follow the routine moi gi kamaina haidi moi hai like tam bai mong do adu do dum chu ahan ba khang de oi ne dum moi di advice lo support lo ba adu dum follow taw no hona ba adu ga culture oi tar culture gi hair ga de dum culture gi moi de dum apha culture dum tam na hona ga ni hai okay hadi mafam du lai ne mabagi hoi mafam du lai ne mafam gi channel lon chan hong na bi ka hoi English culture okay makata bi English culture gi oi hadi hoi England da moi English culture yam dum hadi popular oi dana hoi hoi western hoi eastern culture khitang khenai dana ado moi gi cleanliness ki culture do oi ro okay lunan beda adum ba culture tam na hona gan okay hadi mafam du lai mi ba mafam du gi oi bi chanabi hongna lon chache khangdab su yade mafam du lai duram ne na ka tam da bu su yade ai haitre ai ne tok padi yade ba ka tam du ne Brainy ju loin tam du ne ba ka matang de Brainy da ina am ka hangjaning is na ko gi aerospace innovation मैम लई हाइतारे का मागी प्रोग्राम असी माई मखन मैम लई हाइतारे लाइक अखोगी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बो हाइबो रियूजेबल रोबोटिक बो हाइबो अदुदगी अखोगी स्पेस एक्सप्लोरेशन बो हाइबो ओइरोका असी मैम गी मरक त ख्वाइथगी Brainy ना ख्वाइथगी एक्साइट ओयना खंजबजे करी नि हाइबिनिंग इन Brainy होजिकी स्पेस एक्सप्लोरेशन जे स्पेस एक्सप्लोरेशन जे याम इंटरेस्टिंग ओइना खले ओके आई नो technology chakholakkana ko space exploration je hena live hena mateng pangba no technology AI do ro ma do ro sizinaraga space exploration taw matamda hena laihanba dagi problem face taw so adum quite easily solve taw ngam hai ta aduna space exploration technology se aerospace space exploration aerospace space technology hai ba khoi gi course te ama yawe ba adugi course se phajana
ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯅꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦꯀꯣ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯅꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯁꯦꯝ ꯀꯣꯏꯁꯟꯕꯨꯗꯤ ꯍꯪꯖꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯇꯝꯃꯒꯗꯤ 12 ꯂꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦल लाइन तम्बगी वखल इंजीनियरिंग तमे कमन हाइदि लाइक अतोप मैम प्रोफेशनल कोर्स मैम तोंगाम तोंगाम तब याब कोर्स मैम हाइतारे हौसे टूरिज्म की पोना टूरिज्म की सेक्टर याम चौखलपी टूरिज्म की पोस्ट मैम तंखलप टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैम चंगरे हाइतारे असी मैम जिगी तोंगानबदा ब्रेनी एरोस्पेस खलकीबको माना खलकपजी पोस्ट सेम थिंग पाबुंगना अखोगी मणिपुर हौगललिब आंगांग मैम सिदा नॉलेज ओइबिया नंबर पाबुंगना कई कई वफम थंबिनिंग पाबो ऐसे गार्जियन अम ओइना अखोगी मणिपुर की लैरिबा येंगासिगी प्रोग्राम येंबिरिबा मैम सिदा हाइतारे पाबो अइना यंगर जनरेशन थंबिनिंग वफम दे माना अखोगी खंगनिंगेबा हाइनिंगेबा एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो होय मदुदे हेना फोकस पीबना फैना खल्ले पेरेंट्स ना मेडिकल लाइन चते यादे इंजीनियरिंग लाइन चते यादे अदगी सिविल सर्विस एग्जाम थादब यादे हाइदना मयाम अखोई मै तोंनब यावे अदुबु छात्र छात्रदुगी मखा पोना मामागी अनिंगबा अपाम लंबीदुदा हबो कम एरिया दा अंगांसिने हेन हाइनबगे हाइदो अदु अदुदा ओइना थावना फैना खल्ले आइगी मोके वानी ओके ओके हाइदि अंगांग दुना पामलिबे लाइक अखोगी स्टूडेंट अमन पामलि पोसे हाइदि थ्रोट नॉलेज अमा खंगबीबा हाइदि डॉक्टर होइदु मीदुदा इंजीनियर होय आइना नमसिलगदि मंगोंदा बर्डन अमा होइदिनेबो नत्र बाबा मका तबिबो समटाइम्स करिगु मतमदा अखोइना सुम अखोइदे एक्सपीरियंस फील तौदा होय बाबा कनागुम सातना मेडिकल तमनिंगबो यावे मसा वखलदि मेडिकल तमनिंगबो यस अदुबु मंगोंदा अखोइगे फिजिक्स की अखोइगे नॉलेज वाटबा अदगी बायोलॉजी की नॉलेज वाटबा अदुगुंबा अखोइ माना तमनिंगगसु अद एरिया सब्जेक्ट अमनि द फरगसु अद अमदम सोलगदि अदुसु वादोइनेबा अदुना माना हेना फैना खनबा अदगी हेना हाइनगदब सब्जेक्ट दो ओइना थाबना फैना खल्ले ओके हाइदि माइ माइ अपाम्बा माना लैरिबा एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो खंगबिरगा मागी अपाम्बा ट्रैक तो थागिबना फैसिनेको ओके अरोइबा क्वेश्चन ओइना ब्रेनी दम लाक्सगे को ब्रेनी सेम क्वेश्चन पाबुंग दा हंगजगिबो क्वेश्चन दो अदुगा नंगी एस ए जूनियर ओइना हगुलगलिबा टू द पर्सन हु हैव इंटरेस्ट इन दिस एरोस्पेस फील्ड द इंटरेस्ट लेबा मयाम मंग सिगी येंबिरिबा मयाम मरक्सिदा यौबिरमनि हाइतारे मोइ मयाम सिगी मयाम सिदा हाइतारे को करी मेसेज पिबिनिंगी लाइक सैना यूके दा कैनो फंगकबसी वेदर नुंगाइबु नुंगाइतेबु और कमाइना सिगी मागी प्रोसेस तौगनी खोरकनी हाबि मतंग दो एसे ब्रीफली ओइना मतंग शेयर तौबियम यागद्रा तौजगे याना एरोस्पेस दा खोइगी इंटरेस्टेड ओइबा फ्यूचर एक्सपीरियंस हाइतारे मोइगी ओइनादि केनो मोइ मफमदा हाइनिंगबा हाइतारगदि अदुम ड्रीम तौब लेपकनो को अदुम नखोइना अपाम्बा लाइन अदुम अदुदा फोकस तौ अदुदुम ngамगनी अदुगा नखोइना गाइडेंस कुंबा अदगी सपोर्ट कुंबा पामगसु अदुम रीच आउट तौ नखोइना खंगबा मीदा नत्रगा नखोइना अदुम नेट हुजिक इंटरनेट अदुम AI लाइन अदुम थीबदा अदुम मयाम कंटेंट मयाम अम थोबने अदु YouTube दा अदुम येंगबा याय कमाइना मथंगी आई करम स्टेप ता लौगनी करम लाइन तमगनी से ओके अदुना अदुम हाइदि दुगो होटनबसु लेप यादे टेक्निकल नंगी टेक्निकल नॉलेज तो अदुम इंप्रूव ओइनबो होनो साइंस की मरमदा नंगना इंटरेस्टेड ओइरबनिना को हाइदि एरोस्पेस ता नंग इंटरेस्टेड ओइबा हाइजे फिजिक्स ता पामबो ओइरो नचगना नंग मैथ्स ता इंटरेस्टेड ओइबो ओइरो अदु अदुम प्रैक्टिस तो अदुम फजन अदुम अखोइगी अदुम चांगाइन अदुम होटनौ हाइतारे अदुगा नंगना कयुंबा एब्रोड ता चनिंग तारगसु स्कोप ती लिमिटलेस ने स्कोप ती याम ले इंडिया दा स्टॉप अखोइ मणिपुर के हायर स्कोप एरोस्पेस दा स्कोप लेतेना अदवाइना अखोइगी डिमोटिवेट तौबो अदुम तौगनो मपान मणिपुर मपान दा एरोस्पेस की स्कोप अदुकिमेटिक ले पोटेंशियल अदुकिमेटिक ले स्कोप याम चाव फिल ने ओके अदुना
adum adwaina Okay. Last and final question hai tare ko. I think ngasai gi brainy na panbiramba kaino to kuki kaino to consultancy ma panbiram dana adu do kamaina to consultancy no kamaina how they help you out throughout this your process the kamaina help to birakhiya do adu matang do taga kaino to biram ne ai gi UK da fangbagi ka kaino se journey se sparkle college da gi horake sparkle college da counseling session amagi lakpada ko sum vaina Rose ma'am thing na giba adu Rose ma'am na sum daina Rose ma'am mai sina kana do you know Rose ma'am sina hoi sparkle college gi general manager okay manas ai journey da yam support to wiki guidance pe wiki aduga everything adum smooth oina ba man adum haidi soidna bum khona ki aduga sparkle is na ai journey the application counseling session dei hawra ko visa phangabo UK gi visa phangabo everything moi adum loima handle to gi adum smoothly aduga adum yana was adum moina phana ba tawke aduga moina each student gi haidi adum each student da phadana commit to ba hai tare okay atopa keno consultancy ga mana da se okay each student da moina adum phadana focus to gi adugi oina ba magi yana ba adum phadana adum semakani okay aduga consultancy pura free ne adum lakpiyo adum future experience in adum haijare ina okay adum moina interested abroad ta chatting taraga diko adum counseling idum free ne na khoina adum guidance lo moi de support lo okay kai da label location ji office location ji kai de oigani hata chekonda oh hata news second ko okay lo silak puji da ko last adi brainy gi ko ngasai ma'am message sama pb gre aduga if what I give you a chance for only 30 seconds aerospace se kamaina describe to gani brainy da yam chaw feel ne okay I did like kaiju kai de adum high view brain amazing amazing okay okay loi silak pa sida ko anauba sahi na lak pa sida anauba sahi gi yai fa pauzel akoi gi brainy da su aduga ngasi akoi gi state to language da pabung da su adum pizage aduga brainy na chat ka doi ba journey khudi makta isor na blessing pb oisanu hai ba loina na ngasi gi notice window gi tv notice window gi tv channel education to pu yang biru mayam pumna makta gi kaina na ba ya thangni jibjari pina birasi